Kaže Allah uzvišen. Posljednji majet uvijek ših ovdje spomenuo. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Allah. Koga Allah hoće da uputi, raširi mu prsa za islam. Ako ga Allah hoće u zabludi da ostavi, da odvede u zabludi, yudilla, učine mu, kaže, prsa tjesnim, stisnutim, pa se on osjeća kao da pokušava jer je na to prisiljen da se popne na nebo. Mnogi od nas, ako ne svi, mi smo bili džahilijet. Mnogi od nas, poput većine ljudi oko nas, smo mislili da je nemoguće raditi neke stvari. I oni koji su odgajani islamskim odgojem, pa su teoriju imali, ali imana nisu imali, onog šerijskog imana, i oni koji nisu odgajani islamskim odgojem, pa nisu imali teorije, jedni i drugi su mislili da je nemoguće za mene, rekla na 5 vakata. Da je nemoguće, neki misle postit i sjedi s tobom posle ikindije namaza, tebi jezik bijel, usta gotovo ispucalo, sušla se, Allah zna koji je Ramazan u životu po redu i on tebe ubjeđuje u oči da je nemoguće postiti. Ne može. Milijardu ljudi u tom momentu na kugli zemaljskoj posti. Otprilike. I oni da ne vjeruje da je to nemoguće. Ili neke druge stvari. I s tobom razgovara i utjeruje te u laž. A ti se nadaš iftaru i raduješ se, nije ti prvi, a nadaš se da nije ni posljednji, ako Bog da, bit će još. I spreman si, imaš namjeru već sada postiš sve Ramazan do kraja života. Ako budeš u mogućnosti. A on ne shvatljiv. Gdje ćeš to, kaže? To je nemoguće. Meni se dešava. I to mnoge druge stvari. Kad mu pričaš o bilo čemu, nekim velikim izazovima, životnim i tako dalje, ima, kaže, ima to, neko zna, neko može, lijepo je to, može se to. Kad ga pozoveš u vjeru, kad mu spomeneš propis, a kakvi, jednom bloka, stisni se, pocrni, naljuti se, nemoguće, neshvatljivo, neću, ne želim, nemoj me u to. Nemojte nam, kaže, toga nema nas nigdje, kao što jedan reče. Kad bi svi bili takvi propašćani, čiri život, sve što je izgradio na haramu izgradio. Se ti njega pozivaš u vjeru, nema nas nigdje ako to upri. Allah subhanahu wa ta'ala spominje, kad govori o mušnicima, da kada im se spominju oni kojima se oni mole pored Allaha, onda su oni, znači, dragi, fini, veseli, redu, prihvatljivi, toleranti. A kad se Allah samo spominje, onda se odmah dignu i teški. Ne mogu da slušaju tevhid. Allah. A vjeruju Allah. I moraju se drugima da ih Allahu približi. A nemoj im samo Allah. Teško je. Isti je slučaj sa onima koji ne primjenjuju vjeru, ne praktikuju vjeru ili ne primjenjuju nešto od vjere, a znaju da je to od vjere teoretski. Vjerniku Allah raširi prsa. I ono što ti je do jučer bilo nemoguće, neshvatljivo, danas ti je lako i slatko, što je najbitnije. Izvodljivo, olakšano i omiljeno, uljepšano. I ti uživaš. I tebi drago. I kad dođeš na stepen da počneš primjenjivati osnove vjeri, tako što si ostavio sve harame javne, one koje znaš, na kojima ustrajavaš veliki. I radiš sve farzove. I razmišljaš i kudiš se koliko na fila si propustio, a koliko ne radiš, planiraš još da u svom životu uvodiš. Tad dođeš i razumiješ one koji su davno prije nas rekli da znaju vladari i njihovi sinovi kakav rahatluk mi u svojim prsima osjećamo, došli bi sabljanama da nam to otmu. Ali to se otjet ne može, to Allah kome da. Tad hoćeš da poletiš. Tad te Allah iskušava jačim i većim iskušenjima nego prije, jesi bolji vjernik. Ali ih prebrodiš. Neko će reći da u njima uživaš, ali prođeš. A prije nisi mogao zamisliti da to živ insan može podnijeti. I
ulici rahat. U skladu si sa prirodom, sa svim oko sebe, sve ti ravno dobro. Široka prsa. Pozoveš grešnike da ostavi grijeh, nemoj samo tu temu. Pozoveš nevjernike o vjeru, samo nemoj to. Ne može, nemoguće. Misli da ga tjera da se penje na nebo. I tako se osjeća. Zamisli da te neko tjera nešto što znaš u startu da je to nemoguće. I moraš da pred njim pokušavaš. Tako Allah opisuje onoga koga nije uputio na pravi put. Pa radiš i trudiš se i ulaziš maksimalnu snagu i napor, iscrpiš se, a znaš da od tog nema ništa. Pa se osjećaš i psihički i fizički izmoreno, neraspoloženo i tako dalje. Tako se osjećaju oni koji ne vjeruju. I kako vrijeme prolazi, kako dan za danom život prolazi, sve im je teže i gore. Imao nekakve ciljeve, stvari je postigao, nije postigao, možda nije izgubio mogućnost, ne nada se više tim ciljevima. Život ode, a on se nije naživio i nije proživio. I nijedan nije proživio. Nije rahatluk, nije došao do onoga za što kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nije bogatstvo mnoštvo imetka, nego je bogatstvo zadovoljstvo duše. Kao što kaže imam Šafii, tama kunte za qalbin qanu'in fa anta wa maliku dunya sawa. Stihovima, ako ti Allah dao zadovoljno srce, ti i onaj što ima sav dunjaluk ste isti. Njemu ne treba više jer ima sve, nema takvog. Tebi ne treba više jer si zadovoljan s onim što imaš. I ti rahat. Ne patiš, ne sanjariš, ne želiš, ne zavidiš, tako da imaš što ti dao. Ko da imaš cijeli dunjaluk kad imaš zadovoljstvo sa onim što imaš. To je pitanje dunjaluka, pitanje vjere kad znaš što živiš, kad znaš i nadaš se da je gospodar tvoj zadovoljan, kad gledaš da njemu ugodiš, kad znaš da ovaj život ima rok trajanja, ima svrhu. Da ako se ne naživim i ne proživim i u ovom momentu smrt dođe, nadam se da ću uspjeti. Da ću vječno lijepo živjeti. Ti si rahat u startu. Koliko god da te dugo Allah poživi, ti si rahat i sebe. Tebi su prsa široka. I ko ne osjeti širinu prsa, neka se propita i zapita.